Reka twongere tubasuhuze umuherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo kuri iki cyumweru itariki ni ya 2 ukwezi n'ukwa 8 umwaka wa 2026. Nkuko muri kubibona rero uyu munsi ntago nakoreye muri studio, hari ahantu nagiye kure mu tubazo twanjye turi privé, ndavuga ati reka ninyabye gato ku ruhande abakunzi b'inkuru MAA23 mbageze ahandi makuru rwose uko bihagaze, ariko ku munsi w'ejo nzaba nagarutse naje no muri studio, gusa icy'ingenzi nuko mbagezaho amakuru bihagaze gute rero ku mirongo y'urugamba. Amakuru turi kugenda dukurura turuka muri Kivu y'Amajyepfo ari kuvuga ko ingabo z'u Burundi, zangabo z'u Burundi z'Abakomando zatangiye gufatwa n'abarwanyi ba M23 natwirwaneho. Ni gute bano barwanyi ba M23 natwirwaneho babashije gucakira cyangwa se gufata Mpiri zino ngabo z'u Burundi, cyangwa se bano bakomando b'Abarundi byaje kugenda gute? Ubundi bano bakomando b'u Burundi bari boherejwe mu bihe bice ku yihe misiyo, nyamara ndi kubona intare zasarambwe n'amadubu batazohereye zafashwe matekwa, ndaje nkwerekerera uko bihagaze. Niko kandi ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 natwirwaneho ntago boroheye ingabo z'u Burundi, ntago boroheye ingabo za FARDC, wazalendo bamerewe nabi cyane na FDLR hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yo gufata agace ka Kabanju ku munsi w'ejo bakikurikiza kandi gace ka Sara, uwo makuru dufite nuko abarwanyi ba M23 natwirwaneho bakomeje kugenda bafata uduce twinshi cyane, hano bari gusatira agace ka Milimba. N'utuhe duce tundi rero bafashe uyu munsi rwose ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 2026. N'utuhe duce bano barwanyi bafashe kugeza ubu, barabura ibirometero bingahe kugira ngo babashe gufata kano gace ka Milimba. Uru n'urugamba rukomeje kuvugwa muri bice byo muri territoire ya Fizi, turarebera hamwe rero uko ruhagaze. Ku rundi ruhande niko abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane biri gupfiramo wazalendo, FDLR na FARDC batari bake. Ibi bitero kugeza ubu kuri iki cyumweru biri kubera mu bihe bice. Tugarutse gato muri Kivu y'Amajyepfo, na makuru dufite hano muri Kavumu, hafi ya Kavumu ntago ibintu bimeze neza kuko hari version zigera kuri 2. Hari amakuru avuga ko wazalendo, FARDC, FDLR bagabye ibitero hano hafi ya Kavumu, ariko andi makuru akerekana ko hari igihe abarwanyi ba M23 baba batangiye kuva mu birindiro bimwe na bimwe bya Kavumu. Ese nibyo version ya nyayo ni yihe? Aya makuru nayo ndaje nyakugezeho. Turaza kunyarukira ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu ntambara za politike. Ibyemezo President Tshisekedi yafatiye abajenerali ba FARDC ku bigendanye n'amabuye y'agaciro byatangiye kumugarukaho. Ku rundi ruhande turanyarukira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi panike ikomeje kuba panike. Kuzihe mpamvu? Ubu hari amakuru dufite ari kugenda yerekana ko mu gihugu cy'u Burundi bakajije amarondo ku mipaka yose bahuza na Kongo no ku mipaka yose bahuza n'u Rwanda, bakajije amarondo ku rwego rwo hejuru. Tugiye kurebera hamwe rero uko bihagaze. Turanyarukira ku yandi makuru ari kwerekana ibyemezo bikomeye cyane igihugu cy'Ububirigi gifatiye igihugu cy'u Burundi. Twabonye rero ko Ububirigi bwari busanzwe ari inshuti y'u Burundi nyuma yo gushwana n'u Rwanda, ariko Ububirigi bufatiye u Burundi ibyemezo bikomeye cyane. Ariko turagaruka ku yandi makuru avugwa kuri wa mujenerali wa FARDC wari uri mu mujyi wa Goma ku bigendanye na mécanisme conjointe de vérification. Ejo twababwiye ko bamwirukanye bamusubije Kinshasa kubera ko yari intasi cyangwa se yaratangiye gukora nk'intasi ya Tshisekedi, ariko ubu ngubu twaje kubona nandi makuru yisumbuyeho yose turaje tuyabagezeho. Na makuru y'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi kuri iki cyumweru mbagezaho update. Ubwo rero mbahaye ikaze, ariko ngusaba gukora like rwose niba mudukunda munadushigikira, mukore like muri benshi cyane. Ku rundi ruhande mukore subscribe, yo ni inkunga ikomeye cyane tuba tugusabye nk'umukunzi w'inkuru MAA23. Twagiye rero mu makuru yacu. Uwo makuru dufite nuko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi baheruka koherezwa muri Kongo batangiye gufatwa matekwa cyangwa se gufatwa Mpiri n'abarwanyi ba M23 ndetse natwirwaneho. Byaje kugenda gute rero? Murabizi ko hari abakomando bakomeje kugaragara igihe Burundi bwari buri kwizihiza independence cyangwa se umunsi w'ubwigenge. Hari abakomando bagaragaye bari kumanuka mu mitaka rwose, abandi bakora ibikorwa bya gikomando. Ataba n'abakomando basaba igisirikare cy'u Burundi, ngira ngo mwarababonye uburyo Burundi bwigaragaje muri defile ya gisirikare berekana n'intwaro, ari nako berekana abo bakomando. Uburera makuru dufite nuko bano bakomando baheruka koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo kugira bajye gufasha izindi ngabo z'u Burundi ziriyo, FARDC, wazalendo, FDLR mu kiswe contre offensive yo kwisubiza ibice abarwanyi batwirwaneho na M23 bamaze iminsi
bambura ingabo z'u Burundi FARDC na wazalendo. Ni muri uru rwego rero ejo nakubwiye ko hari ingabo z'u Burundi nshyashya zirimo n'abakomando bifatanyije na FARDC wazalendo na FDLR aribo bagabye igitero mu gace ka Kabanju kugira barebe ko bakisubiza, ndetse nkubwira yuko banakoreshaga drone kamikazi ari nako bagaba ibyo bitero byo ku butaka. Kabanju rero ntago babashije kuyisubiza kuko abarwanyi ba M23 natwe rwaniho babahaye isomo rikomeye cyane. Nyamara muri uru rugamba amakuru dufite harimo n'ingabo z'abarundi b'abakomando. Amakuru dufite rero bano bakomando bagera hafi ku 10 bafashwe n'abarwanyi ba M23 natwe rwaneho ubu bari mu maboko atara yabo. Ibyaje kugenda guterera nigiye bagabaga ibitero hano Kabanju, abarwanyi ba M23 natwe rwaneho bakomeje kugenda babasubiza inyuma, ari nako babagota mu mayeri yo ku rwego rwo hejuru. Izi ngabo z'u Burundi ziza kwisanga zabuza amayira, dore ko abakomando ari ubwa mbere bari bagiye kurwanira muri biriya bice batari bazi neza. Batakaje amayira rero basanga M23 natwe rwaneho babagose. Abakomando basa bagera ku 10 rwose batawe muri yombi. Ariko ku rundi ruhande uru rugamba ntago rwagarukiye Kabanju kuko ejo nakubwiye ko bano barwanyi batwirwanaho na M23 bahise banafata agace ka Sara. Ubu rero dufite andi makuru ko bano barwanyi bakomeje kwihuta cyane bafata uduce dutandukanye. Agace ka Kitumba bamwe bakita Kitumba abandi bakakita Gitumba. Aka gace kamamaje gufatwa n'abarwanyi ba M23 ndetse natwirwaneho. Namakuru avuga ko rero nyuma yo gufata kano gace ka Gitumba ubu ngubu M23 natwirwaneho bari kugenda basatira agace ka Nganja ndetse n'agace ka Milimba. Nitwo tugiye gukurikira nyuma y'aho abarwanyi batwirwaneho na M23 bafashe Kabanju, bagakurikizaho Sara, bagakurikizaho n'aka gace bafashe uyu munsi rwose bita Gitumba yafashwe. Ubu rero dufite amakuru ko intare zasarambwe n'amadubu zishobora kuba ziri gukomeza zisatira gufata kano gace ka Nganja ndetse n'agace ka Milimba. Murumva rero ko abarwanyi badahagaze rwose bakomeje kugenda bafata ibice bitandukanye mu majyepfo ya Minembwe muri territoire ya Fizi, kandi amakuru akavuga ko bashaka gukora conjonction n'abandi bari kurwana mu burengerazuba bwa Minembwe. Ingabo z'u Burundi FARDC wazalendo ziri gufatwa amatekwa n'abakomando, ndetse amakuru akavuga ko hari n'intwaro zafashwe muri uru rugamba rwo gufata tuno duce. Usibye ko kugeza ubu uru rugamba rwa Sara nta mirwano ikomeye cyane yabaye kuko FARDC nako M23 natwirwaneho baje binjira bafata wazalendo Barundi bari kwiruka. Ndetse amakuru dufite nuko naka gace ka Gitumba nta mirwano ikomeye cyane yahabaye kuko intare zasarambwe n'amadubu hano bari kuza bisiza insenda abarundi FARDC wazalendo bagahita biruka. Ubwo rero twavuga ko nyuma yo gufata kano gace ka Gitumba, agace ka Nganja n'agace ka Milimba ibintu byongeye gukomera cyane. Intare zasarambwe n'amadubu bari kubikozaho imitwe y'intoki. Mu kindi kiganiro cyangwa se ejo bundi nzaza nkubwira aka gace ka Nganja n'agace ka Gitumba ko kigaruriwe n'abarwanyi ba M23. Reba amakuru ndi gukura Minembwe ati Gitumba ibarizwa muri secteur ya Rurenge kuko bivuga ko yamaje gufatwa, nako Gitumba ibarizwa muri secteur ya Rurenge muri territoire ya Fizi uri mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho na M23 nyuma yaho ihanganye n'ingabo za FARDC FDNB FDLR na wazalendo. Adui kugeza aciwe intege. Gahunda ni ukumuha isomo rya gisirikare. Hano hari undi mugambi wo kuzamura FDNB cyangwa se ingabo z'u Burundi bakazizamura ziri kumwe na FARDC na wazalendo mu misozi ya Uvira na Rurambo, Bijombo na Masango. Turaje nayo tuyicakire intege cyangwa se turaje nayo tuyice intege kuko ubu nta mbabazi zihari zo guha adui utumva amahoro akenewe. Ubu nta mbabazi zihari rwose. N'amakuru dufite ingabo z'u Burundi zigiye kwirukanwa ku butaka bwa Kongo hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Ninde rero urabirukana ku butaka bwa Kongo hakoreshejwe imbaraga za gisirikare? Ngira ngo murabazi, nitwirwaneho na M23, kandi iyi gahunda rwose muraje muyibone. Mu gihe gito ingabo z'u Burundi zirasubira iwabo zirukanka kubera urusasu rwatwirwaneho na M23. Kubw'izo mpamvu rero amakuru dufite amarondo arakomeje cyangwa se bongereye imbaraga mu amarondo ku mipaka ihuza Burundi na Kongo, ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Ku kirere inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zafashe umwanzuro wo kongera amarondo cyane yimbonera kure, abasirikare, abapolisi, kugeza ubwo batangira no gusaba abaturage kubafasha gukora ayo marondo ku mipaka ihuza Burundi na Kongo no ku mipaka ihuza Burundi n'u Rwanda. Reka nkwereke impamvu. Abarwanyi ba M23 natwirwaneho mwabonye ko bamaje gufatira imisozi ya Rurambo irangamiye Plaine de
Ruzizi harimo n'umujyi wa Uvira. Hano rero ukabona ko aba barwanyi bafata imisozi miremire ya Rurambo barangamiye Plaine de Ruzizi, kandi mukabona ko Plaine de Ruzizi ikora kuri Cibitoki ya Rugombo, Cibitoki ya Rugombo kuri side y'u Burundi bahana imbibi na Kongo. Abarundi bakikanga ati babagabo babona bageze hafi y'imipaka y'iwacu muri Plaine de Ruzizi. Niko kandi abarwanyi ba M23 muri Plateau ya Uvira ku ntondo za Mitamba bakomeje kwegera imbere basatiye imisozi irangamiye umujyi wa Uvira. Abarundi bakikanga ati zintare za Sarambwe babona zifasha umujyi wa Uvira. Ku rundi ruhande kandi kuba bano barwanyi bakomeje gufata ibice byinshi cyane muri sekteri ya Itombwe, Shene de Mitumba hano muri territoire ya Mwenga, hari nako bafata ibice byinshi cyane mu misozi miremire mu majyepfo ya Minembwe, hari nako bafata ibindi bice birebire mu bindi bice bikomeye cyane byo mu misozi miremire yo mu burengerazuba bwa Minembwe. Abarundi bari kwikanga ko Baraka ishobora gufatwa, chefre ya Fizi gafatwa, noneho inzira za Rumonge uciye mu kiyaga cya Tanganyika zigafungwa. Ariko kubona abarwanyi bakomeza gufata imisozi ya Mitamba cyangwa se bakomeza kuhongera ingabo, banavansa basatira imisozi irangamiye Uvira ati bashaka gufata Uvira na bya bice bya Rurambo rero birangamiye Plaine de Ruzizi, ati wabona bagarutse bakagenzura imipaka iduhuza na Kongo kuri Plaine de Ruzizi ifatanye na Cibitoki ya Rugombo. Ubu rero i Burundi hari ubwoba ati zintare za Sarambwe n'amadubu baba bafite gahunda yo kongera kugenzura imipaka yose yo muri Kivu y'Amajyepfo ikora ku Burundi. Ati rero kandi hashobora kuba na za infiltration cyangwa se n'abacengezi. Ubu makuru dufite rero nuko kugeza ubu amakuru turi gukurura nuko amarondo yakajijwe ku mipaka y'u Burundi irimo abasirikare mbonera kure nizo nyinshi cyane n'abaturage na bamwe bakorana n'imbonera kure cyangwa se abakorana bushake. Burundi buri kwikanga, ariko se kukibongera imarondo cyane hafi y'imipaka y'u Rwanda. Twabonye ko President Neva akomeza kugenda yikanga u Rwanda, ahubwo twikomereze n'ayandi makuru agiye atandukanye. Mbere ko tujya ku yandi makuru rero akomeje kugenda avugwa, reka manze nkugezeho amakuru y'ingenzi cyane hano agaragaza uburyo bufatiye ingamba zikomeye cyane igihugu cy'u Burundi. Ubwo turi kugera tuviri Burundi rimwe, ubundi dute tubona kujya mu yandi makuru agiye atandukanye. Ese nibihe byemezo bikomeye cyane igihugu cy'u Bubiligi gifatiye igihugu cy'u Burundi? Twari dusanzwe tuzi yuko Uburundi ubungubu ari inshuti y'Ububiligi, nyuma y'aho Ububiligi bucaniye umubano n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rucanye umubano n'Ububiligi, noneho Ububiligi bugatangira kujya ku Burundi. Ububiligi bwakoronije u Rwanda bukoroniza n'Uburundi, ukabona ko bwakoronijwe na Kongo, ndetse Ububiligi bukabona ko ibihugu bitatu Rwanda, Burundi, Kongo ari ibihugu rwose bituma Ububiligi bubona influence muri aka karere. Ariko u Rwanda rwikuye ku Bubiligi cyangwa se rwacanye umubano n'Ububiligi rubujya ku Burundi. Ariko ndi kubona Ububiligi buri gufatira ibyemezo bikomeye cyane abaturage b'Abarundi. Kuzihe mpamvu rero reka nge mbagezeho ibyemezo bikomeye cyane ubutegetsi bw'Ububiligi bwafatiye abaturage b'u Burundi. Abarundi banyura ku bibuga by'indege byo mu Bubiligi bazajya basabwa visa guhera ku wa mbere Kanama 2026. Abaturage b'u Burundi banyura ku kibuga cy'indege cya Bruxelles cyangwa se ikindi kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi mu rugendo rwabo transit bazajya basabwa visa, uretse mu bihe bike bidasanzwe kuba bafite visa yo kunyura ku kibuga cy'indege airport transit visa. Iri tegeko rireba aba baturage hatitawe ku gihugu batuyemo. Ububiligi bwashyizeho amabwiriza mashya ku bagenzi b'Abarundi mu itangazo ryasohotse ku wa 9 Nyakanga 2026 ku rubuga rwa internet rwa ambasade yabwo i Bujumbura. Icyo gihugu cyatangaje ko visa yo kunyura ku kibuga cy'indege izwi nka visa A ubu ari ngombwa ku rugendo urwo ari rwo rwose rusaba kunyura ku kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi. Iri tegeko rireba Abarundi bajya mu kindi gihugu banyuze mu Bubiligi, ndetse n'abasubira aho batuye bavuye mu kindi gihugu bakoresheje iyo nzira. Iri tegeko rishingiye ku bwene gihugu bw'umugenzi, ntabwo ari ahatuye. Bityo umunyagihugu mu Burundi cyangwa se umunyagihugu Burundi uba mu mahanga agengwa n'aya mabwiriza mashya keretse yujuje ibisabwa kugira ngo yemererwe gusonerwa. Ambasade ivuga ko aya mabwiriza akurikizwa hatitawe aho atuye. Visa igarukira ku karere mpuzamahanga. Visa A yemerera nyirayo kuguma mu karere mpuzamahanga kibuga cy'indege cy'Ububiligi mu gihe ategereje indege. Ntimwemerera ariko kwinjira mu gihugu cy'Ububiligi cyangwa se kugenda mu gice cya Schengen. Turacyakomeza n'iyi nkuru. Niba gahunda y'urugendo isaba umugenzi kuva muri ako gace, gutwara imizigo, guhindura ibibuga by'indege cyangwa se kunyura mu igenzura ry'umupaka, visa A ishobora kuba idahagije. Ni bande batarebwa n'iri tegeko rero?
Muri rusange iri tegeko ntirireba abaturage b'u Burundi bafite ibyangombwa bikurikira: pasiporo y'abadiplomate, visa ya Schengen, visa y'igihugu yo mu bwoko bwa D cyangwa se D, national D visa, cyangwa se uruhushya rwo gutura rutangwa n'igihugu kiri mu muryango wa Schengen, visa cyangwa se uruhushya rwo gutwara bitangwa na Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Chypre cyangwa se Irlande, uruhushya rwo gutwara rutangwa n'Ubwongereza cyangwa se Andorra, visa cyangwa se uruhushya rwo gutura bitangwa na Aruba, Curacao, Saint Martin, Bonaire, Statius. Burya hari ibihugu umuntu abatazi, nk'ibi bihugu n'ubwa mbere mbibonye. Cyangwa se saba abagize umuryango w'umuturage wo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, cyangwa se abakora mu ndege. Aba nibo baturage b'Abarundi batarebwa n'iki cyemezo, ariko abandi bagiye batandukanye bo bararebwa n'iki cyemezo. Twikomereza ku mirongo y'urugamba, tugaruke gato muri Kavumu, uko ngira ngo mbagezeho amakuru mashya rwose. Hari amakuru ari guturuka muri Kavumu agaragaza uburyo ibintu bitameze neza, ndetse ngo abaturage batangiye kugenda bahunga. Kugeza ubu hari verisi iri kuvuga ko Wazalendo FDLR babagabye ibitero mu duce dukikije Kavumu bagira ngo bafate bino birindiro, ariko ku rundi ruhande tukabona andi makuru avuga ko hari abarwanyi ba M23 bari basanzwe bafite ibirindiro bigera kuri 2 hano hafi ya Kavumu, ngo bagiye babivamo. Rero ngo abaturage bagira ubwoba kubona aba barwanyi babivamo, ngo ariko hahita haza abandi bashasha kandi benshi, bakikanga ko rero haba hari gutegurwa imirwano, ngo barangije barahunga. Hano hari amakuru mfite hano ngo abarwanyi ba M23 ngo bari Kavumu, ngo kubera ibitero bya Wazalendo ngo batangiye kugenda bahava, ngo abangaba rwose ngo batangiye kugenda bahava, ariko ngo hahita haza abandi basirikare bashya. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa buri kuvuga ngo nab'u Rwanda cyangwa se Wazalendo ngo nab'u Rwanda, ngo aba M23 b'abanyekongo bahavuye, ngo hahita haza ingabo z'u Rwanda kugira ngo arizo zibasha guhangana na Wazalendo, ariko u Rwanda rwababwiye ko nta ngabo rwohereje muri Kongo, rwashizeho ingamba ku mipaka. Abarwana n'abanyekongo, ariko nyandi kuvuga ino verisiyo kugira ubashe kumenya aho biva naho byerekeza. Hano bakavuga ati hano bari basanzwe bafite position ebyiri M23, ariko ngo zidakomeye cyane, ariko kuri inshuro ngo bahazanye izindi ngabo ngo n'ibitwaro bikomeye, bahashinga position zikomeye. Abaturage rero babona ko hashobora kuba hagiye kuba imirwano, ngo batangira kugenda bahunga. Ngo situation ntago imeze neza mu nkengero za aeroport ya Kavumu. Kugeza ubu ntago ibintu byorose, ngo hari kugenda humvikana amasasu. Urumva ko version ebyiri ni ibitero bya Wazalendo, ku rundi ruhande bakikanga ibirindiro by'abarwanyi ba M23 bakomeza gukaza muri biriya bice. Niko situation Kavumu imeze, ariko turakomeza dukurura aya makuru anytime rwose. Nituza kubona mashya turaza kuyabagezaho, kuko hano ntago ibintu bimeze neza, ariko kugeza ubu turaza kuyabashakira neza. Burya nkunda gutanga amakuru bya nyabyo n'amaje kuyacukumbura. Izi ngizi zari update zihuta kugira ngo turebere hamwe uko bihagaze muri Kavumu, biri kuvugwa nibihe. Twigire rero ku rugamba rwo muri Masisi. Drone z'abarwanyi ba M23 rwose ntago zohereye Wazalendo na za FDLR hano. Wazalendo FDLR rwose sinzi ukuntu biri buze kuza kubagendera. Aya makuru ndi kuyavugana morale yo ku rwego rwo hejuru rwose, ariko nta kundi muranyihanganira, ubwo wenda nanjye nshobora kuba mfite ka morale. Aya makuru kandi nkayabahana ka morale, niko bimeze kuko amadubu n'intare za Salambwe rwose bari kugenda bahura n'insinzi ikomeye cyane, yaba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko twigire noneho no muri Kivu y'Amajyaruguru, ni drone z'abarwanyi ba M23 zibasiye ibirindiro bya Wazalendo na FDLR mu gace ka Kilimaja. Aka gace ka Kilimaja rero kari hafi ya Rushango, ni agace kari hafi ya Shango. Yes, ni agace kari hafi ya Rushango. Ariko noneho hano Wazalendo, amakuru dufite na za FDLR zari zarahavumbuye ibirombe by'amabuye y'agaciro ya zahabu. Bakomezaga kuhacukura, barahashize uburinzi bukomeye cyane, ariko twaje kumenya ko hano rwose kuri uyu musozi wa Kilimaja, muri aka gace ka Kilimaja hari zahabu nyinshi cyane. M23 menye itari yakabimenya, ariko Wazalendo kano gace bari baragashizemo imbaraga bacukura amabuye y'agaciro ya zahabu. M23 rero yaje kubimenya rwose bya Wazalendo hano muri aka gace ka Kilimanjaro hafi ya Rushango. Hano rero imenya ko bahaje kandi bahakorera n'ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Iboherereza drone iragendera bakubita ku rwego rwo hejuru. Hano hari kuvugwa Wazalendo bapfuye benshi cyane rwose ntago ushobora kubara. Drone za M23 rero muri territoire ya Masisi ikomeje kugenda izikoresha. Urumva ko yazikoresheje no muri aka gace mbabwiye rwose. Wenda reka ngasubiremo nagaye gace bahungu mba nakanditse hano.
aka gace rwose bakita Kalimaja hafi ya Rushango. Drone za M23 zikoze ibara. Wazalendo rero kugeza ubu bari kuvuga ati nubwo M23 itwohereza drone hano Kalimanja, ariko turashaka ndi mayeri kuko ziriya zahabu ziri hariya rwose ntago twaza kuzihomba gusa. Abarwanyi ba M23 sinzi niba bari buze kuza kuborohera kuko ngira ngo nabo ziriya zahabu bashobora kuba bazikeneye. Ariko reka tugaruke gato mbahakarizime gato k'imirwano iri kuvugwa muri Masisi kuva ku munsi w'ejo. Hano nagiraga mbanze mbabwiriza drone icyo zakoze muri aka gace. Imirwano ikomeye yongeye kubura kuri uyu wa gatandatu guhera ku munsi w'ejo tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani 2026 hagati y'ingabo zihuriro rya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu gace ka Shango gaherereye muri Butsike groupement ya Nyamaboko ya mbere territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu rukerera ikomeza kumara amasaha menshi, aho hakoreshejwe intwaro ziremereye zoroheje. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye no mu duce duturanye twa Showa. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye ahitwa Showa, rwumvikana ahitwa Mahanga. Ibintu byateye ubwoba abaturage benshi. Abaturage bavuga ko imiryango myinshi yahisemo kuguma mu ngo mu gihe imiryango cyangwa se mu gihe imirwano yari ikomeje kubera impungenge z'umutekano kugeza mu masaha ya nyuma ya saa 6 z'ijoro. Urusaku rw'amasasu rwari rumaze guhagarara, ariko nta ruhande rwari rwatangaje ku mugaragaro uko imirwano yarangiye cyangwa se uko iri kugenda muri ako gace. Nta mibare iratangazwa ku bahasize ubuzima, abakomeretse cyangwa se ibyangiritse, kuko amakuru aturukaho imirwano yabereye akiri make kandi ashobora kwemezwa mu bwigenge. Iyi mirwano ni imwe mu zikomeje kuranga territoire ya Masisi, aho M23 igamije cyangwa se ikomeje kwigarurira ibice, ari nako ikomeza guhiga Wazalendo kugira ibakure mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyemezo Perezida Tshisekedi yafatiye abajenerali ba FARDC n'abandi basirikare ni ibyemezo rero byasabaga abasirikare ba FARDC guhera ku bajenerali, abapolisi bakomeye ngo kutazongera kwishora mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Nyamara hano hari amakuru ari kwerekana ko abarinzi ba Perezida Tshisekedi mu birombe by'amabuye y'agaciro mu gace ka Mucaca rero hari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Umwe mu barinzi ba Perezida Tshisekedi yarashwe arapfa, ariko kugeza ubu ntago haramenyekana uwamurashe. Ni amakuru avuga ko rero bino birombe bya Mucaca rwose bisanzwe ari ibya Perezida Tshisekedi, kuko ibi birombe byose muzabona birindwa n'abagarde republique cyangwa se aba JR bashinzwe kurinda umutekano wa Perezida Tshisekedi. Ibirombe byose birindwa n'aba JR bibari bya Tshisekedi n'umuryango we. Ubwo rero Tshisekedi yabujije abajenerali, abapolisi bakomeye kwishora mu bikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro, ariko bagakomeza gucukura ndetse akohereza abashinzwe kumurindira umutekano w'aba JR kujya kurinda ibyo birombe. Ubu rero umwe mu basirikare ba Tshisekedi rwose yarasiwe mu birombe bya Mucaca, araswa n'abantu batazwi, bikavugwa ko abamurashe ari abantu batanejejwe na politiki ya Tshisekedi ku bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro, kuko babona bari kubihomberamo. Reka dusoreze kuri aya makuru agaragaza ikirere. Aya makuru reka tugaragaze gatoya rwose. Wa musirikare wa FARDC wirukanwe i Goma, amakuru ari kuvuga ko icyambere M23 bamushinjaga nuko yaratangiye gukora nk'intasi ya Kinshasa, aho kugira akora ibikorwa byamuzanye bya mécanisme conjointe de vérification cyangwa se urwego ruhuriweho rwo kugenzura abica gahenge cyangwa se batakica, ahubwo yaratangiye kwikorera nk'intasi. Ngira ngo mu kiganiro kibanze iki ngiki nabikugejejeho, ariko hano dufite andi makuru yuko yahimbye ibyangombwa. Guhimba ibyangombwa rero bisobanuye ko hari ikindi kiba kibyihishe inyuma. Wowe ntabwo uzanye ibyangombwa byawe bikuranga bya nyabyo, ahubwo urahimba ibyangombwa. Gute rero? Umusirikare wa FARDC yirukanwe muri AGVM nyuma yo gukoresha imyirondoro itariye. Inyandiko zemewe zasuzumwe n'itangazamakuru zigaragaza ibintu bidasobanutse hagati y'urutonde rw'abasirikare bagenwe na FARDC n'urutonde rwa Minisiteri y'Ingabo yashikirije MONUSCO rw'abasirikare bagombaga kwinjizwa mu rwego rushinzwe gukurikirana yubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro rwiswe Expanded Joint Verification Mechanism Plus AGVM. Nk'uko amakuru atandukanye aturuka mu begereye idosiye bivuga, witwa Majoro Lokuli Bafanda Fred yafashe umwirondoro wa Majoro DSM Kalonji Kaba Tutu. Uburiganya bwatumye yirukanwa muri Goma amaze kuvumburwa. Hakurikijwe inyandiko za FARDC na Minisiteri y'Ingabo zasuzumwe, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo bwo kuwa 30 Kamena 2026 bwohereje umunyamabanga nshingabikorwa w'inama mpuzamahanga mu karere cyangwa se ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR
urutonde rwabo bafise bagera kuri batatu bagombaga guhagararira uruhare rwa Congo muri iyi mécanisme conjointe de vérification. Muri abo harimo Major DCM Kalonji Kabatutu. Icyakora mu ibaruwa yo kuwa 2 Nyakanga 2026 Minisitiri w'Ingabo yasabye ubufasha MONUSCO bwo gutwara mu ndege abo bafise bagera kuri batatu igoma mu rugendo rwari ruteguwe ku itariki ya 13 Nyakanga. Nubwo umubare w'abahagarariye FARDC wagumye uko cyangwa se ubwo umubare wagumye uko ari umeze, imyirondoro y'umwe muri abo basirikare yari itandukanye n'iyari ku rutonde rwatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo Etat Major. Majoro Lokuli Bofanda Freddy niwe urugaragaraho aho kuba Majoro DSM Kalonji Tabatutu. Alliance Fleuve Congo rugwese mukimbiza imukura muri Goma tusubiri wanyu wowe nubundi twamaje kumenya kuri gukora ibikorwa by'ubutasi ndetse n'imyirondoro yawe ntago ihura niyo twari dufite, bahita bamusezerera. Inkuru ni ndende rero, reka tube tuyasoreje hano. Nababwiye ko uyu munsi ntari muri studio ariko ndi kwiyaranja ku ruhande, ejo nzaba ndi muri studio. Murakoze cyane, mugira icyumweru cyiza. Anytime ndagaruka mbageza handi makuru masa. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi mugira icyumweru cyiza.